Maya paabak po kaya katamongan. Iabi talaking panalangin kaniting misa ding makatuki. Paraking kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, Imelda and Clifford Reyumali, Jaime and Adiana David and family, Tony and Rose Gopez and family, Andrea David and family, Evelyn De La Rosa, Mirna Uliege and family, Lisa, Kate and Ram, Josie Dizon and family, Lectors and Commentators Guild, Lina Toledano and family, Lizzie Viray and family, Marilu Pasion and family, Mila Bukad and family, Vanji Canlas and family, Minerva Miranda and family, Erlinda Standarte and family, at Zumba Friends of St. Jude. Para ka ring mag-birthday, Vanji Canlas at Ken Velasco. Para king special intenciones dari Mary Mane Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Catherine Camille Gozon, Patricia Foronda, Romel Medina, Lori Medina, Christine Tagudar, at Diana Nulud. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dara Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Melissa Villanueva, Maricon Macadangdang, Ronnie Reyes, Peri Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Deirit, Anthony Chase Gozon, Randy David, Carmela Giao, ading sablang kapatadama sakit, ading sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma. At para kingalanggang kapainawan da rin kapatad tang Mayango Biedi, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Dr. Kenneth Tristan, Estrella, Jesse Jr., Remigio, Avelino at Abelardo, Angelito at Elena, Zenaida, Joan, Valeriana, Demetrio, Belen Danilo, Cindy at Amelita, Rolando at Shirley. Ding sablang kaladwak yung purgatorio, deta nga lang makaga nakakarela, ding sablang mete uli ng pandemic. At makanyan mo naman para king kaligtasan ding balang metong at king kaligtasan da rin kaya katang frontliners laban king COVID.
Kilagyo ning ipampo ng anak ang puaning banal ay Espiritu, Amen. kaniting Eucharistia, puryantayang Ginoo, uling mayapya. Pakayapa no ring sugat a puso, at bibidbida no ring sablang sugat da. Manano na sanang iting Ginong Jesus, pantabay ang parati kay kayungan. At keka antimurin. Mititipon tamo pong ini, ban pagmasusyan, ing kalima ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Adwan tamong ini king Ginong Jesus, ing pakayapa nakatamo, at iyangat, ibat ka rin kay katamong pamikasala. Ginong Jesus, tibura na kang ibpamo, ban ulwan ding tao, at iyangat, ibat ka rin karelang kapanandaman, at kabiguan, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Hesu Kristo, pilulupungan da ka ding tao, at inulo mo ring dakal karela, karing miyayaliwarang kapanandaman, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, ing depatan mo karing tao, inatad ne karela ing maya pabalita, ay bat king meto nga mamo at malugod a Diyos, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawa da ring kasalanan tamo, midalata sana king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O mapamakalulu at malugod a Diyos, inyang Yesus inulunoring masakit, karing mayayaliwad ang kapanandaman, bilalag na kaanting metong a Diyos ning biya at tula. Bustan mong ilako na kay kaming sablang dewakan, ing takot at sama, katman mo kami king mapaglunos ng lugod at panalala, bani kami man atok yan miyang matad king kaya pa ng upaya, karing sablang manandaman kasakitan, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Pamamasang iba't king libro ng Hob. Ihob migsali tayo nga na. Ing bienawari ning tao ket isulip, enamo kalupa ning biening metong nga alipan. At ing panahuna, mimigit, king panawuning metong aupahan. Kawangis ning metong nga alipan, amawong salilong, o ning metong at alapagobrang alang isipan, nunemo ring upana. Salasali sila ring bulan, aala kong pekinabangnan nano mo, nunemo ing bunga ning lungkot. Ala kong apala, nunepawang puyat at tangis. Kabang makakera ko, nga kong mimisip, bakit pa kaya sumala? Kabangon ko, nga ko namang mimisip. Kakaba na naman ni Ngaldo, ala kong karatunan na lub pati ngapon. Dingaldo ko, masalusula pa, king kasangkapaning maglalalo, at magugugol lang alang bitasang likwan apanayan. Ganakan nyo, metong namong pangisnawa, mapatad na ing biyeko, at ding mata ko kapilanman, era na atangalan, ing tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Impakibat tama po karing dalit. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Puriyan niya yung Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Puriyan niya ing Ginoo, mayap ing dalit kapuriyan, king kakatang Dios. Masanting at masampat ing puriyan niya, tatalakad ning pasibayo ning Ginoo ing Jerusalem. Titipunan no ring memalenang mengaugse karing aliwang bansa. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Pakayapa no ring mebigo at bibidbira no ring sugat da. Balo na nung pilan la ring batuin, at awsane ing balang metong king lagyuna. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Masikan niya at mayupaya ing kekatang Ginoo, ing kabiasnana emo asokdan. Tatalakad no ning Ginoo ring mga rawak, at babagsak no king gabon, ding marawak. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ala kong matulid magmaragul, lipat ning panaral ke ing mayap a balita. Makautos ka ko ing manaral. Miparusan ko nung eke ipanaral ing mayap a balita. Nung depatan ko ing abra ko, king sarili kong kaburyan. Atin kong asahan, amibayaranan ko. Dapot, ulining daraptan ko ang timong katungkulan. Mga baldugan, king iti obrang peniwala ning Diyos kako. Uli nita, nanong bayad ing panayan ko, alang aliwa nune ing pribilehiyong makapanaral king mayap a balita, aalang bayad, at makidwang karing katuliran ko king obra ko, para king ebanghelyo. Tawo kong timawa, na alipan ning ninuman, dapot gagawan ko yung sarili ko, aalipan ding sabla, ban makayagyag kong dakalataw para kang Kristo.
karing may naking kasalpantayanan, meging may nakong kalupara, bako lang ayagyag. Inya gewa kong sablaing sarili ko, karing sablang tao, bakong ayagyag ding mapilan, king makananumang paralan. Daraptan ko iti, ulining ebanghelyo, bakong mirakayanan, king kanuwanano. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Itangan po, delanala ring katamong kapanamdaman, at pibatana ing sabla tamong sakit. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Kalakora king sinagoga, tinaglusla ri Jesus king bale di Simon at Andres, kaya bere i Santiago at i Juan. Makarateya king matas alagnat kanita ing katwanga ng Simon. At sinabi ring agad kang Jesus, lepi taneng Jesus tel nane gamat at seo paneng tinalakad. Kanita mo rin, likwane ning lagnat ing matuang babay, at ya ing migsilbi karela. Inyang sisilim na, limbog ning aldo, ding tao, de laro kang Jesus ding sablang masakit, at ding alipnan ning demonyo. Ding sablang memalen mitipon laking tulid ning pasbul ning bale. Pepakayap no ring dakalataong masakit, amaki miyayaliwang kapanandaman. Penabi nala naman ding demonyo, ayena pepaboren migsalita, uling balura nung nino Yesus. Ganingaldo pamu mi bango ni Yesus, mintaya king metong alugal at taimik, luwal ning balen, at karinya menalangin. Penintunde di Simon ang ponding kayabena, inyangikit de, sinabira, pantunanda ko po ding sabla. Dapot Yesus nga nakarela, kailangan tamo muna mangmunta, karing makalapit a balen, bakong makapanaral muna man karela. Itiying sangkan, ning pamaglako ko Kapernaum.
Inya linibutya king mabilog a Galilea, manaralya karing-karelang sinagoga, at panabino ring demonyo. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keko, O Kristo. Kalakod king sinagoga, tinaglusla king bale ng Simon at Andres. Magrasya nga bak po kay kayungan. Malaos kayo po king kakatamong kalimang Domingo ning karaniwan a panahon. Ing tao as neng ka busy, dakal tamong sukat, daptan at i-accomplish king meto ngayaldo, neng kay kulang pa, ing oras tamo ban magobra. Anya importante itangaw santang time management. Ako po metong sigurong sikreto, anyapin milalabas ko king patingapon, yapin itang checklist. Ne? Potang aba ka maranon, bayo ka pa magobra, lukluk ka, isipan mo, at isulat mo nano lareng talagang kailangan mo king patingapon mo. Lalo na niya pong migpari ko, akalingwang ko na nga ningega na gana, aliwa mo itang schedule book, ne? Itang kalendaryo. Kasi po tang ating kangakalingwan schedule, makarine, ne? O kaya makalunos lareng taong manaya, nung akalingwan mo nga kang misa, halimbawa. Ne? So, king kerak lang tang gagawan, po tang atintang listahan, alang makalingwan, alang malakwan. Yesus, magaling yan naman king time management. Nung lawenyo, makaplano ingega na ganap. Kalupa king Ebanghelyo, may ngariya namang magpastoral visit, lipat-lipat ya kareng balen. Ibat king Capernaum, muntaya king Galilea. Dakal yang obra. Dapat agyang busy ya, uling makaschedule ingega na gana. Anya agyang marakal yang sukat daptan at gawan, magagawangan. Kapatad king libutad ning magulong biye, king libutad ning biye aas neng karakala demands king obra tamo. Mabiyasa tamo king Ginoo. Atlong paganakapo at panagkat ing buri ng itimid ning Dios kay katamo ngening Domingo. Muna pong dili, tandanan tamo kapatad, alang makalingwan, king masaleseng listahan. Hoy tayong mumunang paganaka ng Yesus, alang makalingwan, king masaleseng listahan. A good checklist will not make you least. Nung pakalawan tayo po biya Yesus, nga kupen, asabi tamo, organize yang tao. Balo ng schedule na. Alang melakwan metong man, ketang sukat ng dapat gawan. Anyaing biya ng Jesus, agyang busy ya, productive ya, efficient ya, effective ya. Ne? Uling, organize ya, ing ginutang Heso Kristo. Dakal kay katamo, balo ko, makanyan la naman kaugali ng Jesus. Ne? Dakal kay katamo, organize la. Ela makalako, alalang listahan, mamalengkila dapat makasulat, o kaya naman po tangatin lang puntalan, halimbawa magpasyala, atin lang itinerary, ne? King pabulan, king Domingo, atin lang schedule. Pwedeng ura-urada, uling busy sila, ne? Balo ko king parokya, makanyan mo naman, bayo tamo magpiesta, magpasko, magsimbambengi, ne? Magmaleldo, lulukluk tamo, magplano. Potang ating parochial outing, siguradong makasulat nung nang oras mako, no ka rin mag-stop over, nanong gawan, nanong activities. Ne? Potang day off tamo, makanyan mo naman. Ne? Isipan mo, makananumeng malyaring gamitan, masalese, ingke kang day off. Ne? Dapat organize tamo. Yesus at dakal kay katamo, makanyan lang. Dapat, agyang na ining panga-organize iti, balo tamo mapagalya, agyang neng kay makastress ya, pero ing metong ng benepisyo, yapining kalupan ng Yesus, siguradong alang malakwan. Alang makalingwan metong man, potang masalese tamo listahan. Oy kakapatad, king aldoldo ng gewa ning Ginoo, king biemo, balo mo kaya
inggawan mo. Productive ka, effective ka, efficient ka naman kalupa ng Jesus, o po tagalang masasayang mo ing patingapon at biye mo. Patingapon makatambay ka, wala kang balonggawan, suntok sa buwan, ngarapin, o kaya ngarapin din anak, bahala na si Batman, ne? Kaya kang tandanan kapatad, alang makalingwan, king masalese listahan. O itong mo munang paganaka ng Jesus. Kadwa, agyang makanano kapakabisi, paganaka ng Ginoo, neng ating emergency, iuna me pa mo, anting kekang priority. Agyang makanano taka busy, po tang ating emergency, yuna taya, karing katamong priority. Lawen niya yung Ginong Heso Kristo. Agyang balo ng atin yang dapat tukyang itinerary. Inya nga balo ng masakit ya, ing katwanga ng Simon. Likwa na pamuita, linelene pamo ing dakal ng obra, at tinaglusya, mintaya king baleda, dening kayang kaluguran. Mintayang marapal, ban iyapane ining matwa. Minuna kang Jesus, ing lunos na, uling balo ng mas ating prioridad. Wa mawulaga ing aldoldong obra ng Jesus. Importanting ministry na, importante lareng tao. Pero balo na namang Jesus, nung makanano kaulaga, ing ugnayan, ing relasyon, at pamikaluguran. Gewa ng Jesus ita, not only to save Simon Peter's mother-in-law's life, but to save Simon and Jesus' friendship also. Ne? Gewa ng Jesus ita, emuban kanita ulwana, ining katuwanga ng Simon. Nune, gewa na ita, ban mo naman miligtas sing pamikaluguran da. Lawen nyo nung pibalabalig, imaginan nyo nung pibalabalugbog namong Jesus, ining request da di Simon at Andres, no? At inuna ng Jesus, ing linipat laking tutuking baryo, at nung worst case scenario, halimbawa, Meteya, ining katuwanga ng Simon, ne? Sinabi da ne kaya, uling pinilit na yung kayang schedule, palagay ko, masira yung pamikaluguran da, ne? Siguro magtampuyay Simon kang Jesus. Uling enedininan prioridad ining kayang katuwangan. So balo ng Jesus nung nano ing maulaga. Wa, importante ing obra, pero importante mo naman kaya ing relasyon at pamikaluguran. What is important for Jesus is not only His healing ministry, but also His care for His co-ministers and their family. O ika kaya kapatad, balo mo ring priorities mo. Ne? Kut nan tanong mo ring sarili tamo, balo ko kaya ing priority ko? Neng kaya gyang matuwata na kakalingwan tamo, lilisya tamo karing prioridad tamo. Ne? Yun ako pa mo yung obra ko. Wa, importanting obra. Pero neng kaya malalakwan ing pamilya. Ne? Una ko yung kanakong overtime. Pero wag yang recognition day ning anak ko, akakalingwan ko. Anniversary ning mi asawa, akakalingwan ko. Uling masyado tang focus king obra. Ne? Wa importanting negosyo, pero neng kaya ting emergency, deng kapatad tamong masakit, deng kakaluguran kamagana kakailangan puntalan, neng kaya mililelela. Kasi negosyo ing mo muna. Ne? Kapatad, ala namang marok karening benggitan tamo, importante la. Kalupan ng Jesus, importante muna maning ministry na. Pero balo ng Jesus, may git ketang obra na ating mas maulaga. Anyapin kapatad, agyang makaplano, nung mas maulagaya king panakit mo, yasanang dinan priority mo. Pakyapusan tayo Jesus, agyang atin yang itinerary, uling emergency, gewaneng priority. Katlawat katataulian, paganaka ng Jesus king Ebanghelyo, ing makalistang mo munang dili, o ita ing peka importante. First things first. Jesus king panga-organize na, balo na yung kayang top priority.
At para kaya, nano yung top priority, maliban pa king ministry, king pamikaluguran, atin pang pekamaulaga. Nano ita? Panalangin. Ingugnaya na kang ibana, nalalako. Para kaya maulagay yung sabla, agawa deng aliwa, makapangadiya mo sana. O ito yung importante kang Yesus. Laban yung ginu. Nga na ning Ebanghelyo, ganingaldo pa mo nga na, mi bangune. Mintaya king metong alugalatayimik, at karinya menalangin. Dinina ng oras, dinina ng panahon, ing panalangin. Uling top priority na, ing makipagugnayan niya, kang ibana. Nga na pining meto nga kasebyan, begin right, so you may end right. Jesus with His prayers, begin His everyday right. That is why, at the end of each day, everything turns out to be all right. O kaya kapatad, naning top priority mo, aldoldo. Nanong mo munang gagawan mo, nanong mo munang isipan mo, kagising mo, ing magbisyo, o ing mga di, munya kapuryan, kingapong Ginoo. Kapatad, sanayan tamo sana, panay kong sasabyan, kagising tamo, imbes na cellphone, ing kikatamong mumunang atupagan, mangurus ka pa, ne? Manalangin ka pa mo. Bayo may isaba king patingapon mo, king obra. Ne? Make prayer your top priority like Jesus. Wari po potang mag-long drive tamo, ne? Alimbawa, magmanewo tamo, papunta king Baguio, Tagaytay, magpasyal, atin lang tuturo kay katamong acronym, ban kanita i-check talareng saken, ne? Karempong magmanewo, balo day ni, blow bag, ne? Nanimburin ng sabyan, check your battery, your light, your oil, water, brake, air, and gas, ne? Ing kasalpantayanan, ing biya kasalpantayanan, may nga riya naman pong long drive. Ne? Itang kagising mo nga bak, ang ganang mayari ka, itang pangabait tamo, ang gana king mateta mo, metong yang long drive. At nung metong yang makabang pamaglakbeing biya, dapat atinta mo muna mang checklist, bayo ta magumpisa. Ne? Nung ating blow bag kareng drivers, kaya katamo namang talasal pantaya, ganakantaya itang acronym a pray. Ne? Kakalingwaning pray. Bayo tamo sumabak king makabang pamaglakbe. Naning pray, muna pasalamat. Ne? O ting mo munang gawan tamo, lalo na kagising tamo. Pasalamat. Bakit? Kasi naman balang mi metodod, mi gising. Ne? So salamat. Uling Lord, for this another day. Salamat mabiye ko pa. Salamat masikan ko. Salamat king pamilya ko. Salamat king dakalagrasyang tatanggapan tamo. So, oiteng mo muna, pasalamat. Kadwa, magremedyo. Ne? Remedyo. Ing kulang napon, katuman kong eni. O ba't mabiye ka pa? Kasi burina ni nga pong Ginoo, detang kakulangan tamong agawa napon, di na nakatang chance, ban kanita, gawang masalese ngeni. Ne? So, anyapin po tang migising tangabak, ing obra taking patingapon, gawang better itang gewa tamo napon. Let us make better and best today what is lacking of yesterday. Katlo, alay. Ne? Self-offering. Sana i-offer tamo ngan, idawon mo, inganggang aksyon, pamisip mo, kingapong Ginoo. At misip ka namang taong pwede mong pialayan kanini. Ne? Alimbawa, Lord, ingaldo ko ngayon ni, masakit ya. Lord, ingaldo ko ngayon ni, mayobraya. Pero, darawon ko ini para kitang siping kong bale, masakit. Tang kana kong kaluguran, amiki cancer. Ing kana kong kapatad, mag-take board exam. Ne? So, itang kasakitan mo, idawon mo, ialay mo, no? King meto nga tao. At katataw yan, Yahweh, ne? Do everything, remember, do everything for the greater glory of God. Ne? So, ita sanang checklist mo, king aldol dobye, pray, no? Pasalamat, magremedyo, gumawa ng alay, at ibigay lahat
kay Yahweh. No? So kapatad, king biatamos nakatangka busy. Pero remember, tandaan tamo, agawa tamo gusto, ing dakalabagay king bie, nung panayang kayabe, king schedule mo, ingapong Ginoo. Nga nang San Agustin, where sin abounds, grace abounds all the more. Kaya pong kayang quotation na ito, may kagawa ko pong sariling motto, uli pong dakal muna mangobra. Nya pang seminarista ko, isipan ko, where work abounds, prayer abounds all the more. Nung toro dara kaling obra, dapat mas manalangin ka. So sana itamo mo naman, pulutan tayo, ining inspirasyon na iti. Ban kanita, milabas tamot misadsad king patingapon. Where work abounds, prayer abounds all the more. Toro dara kaling obra, mas kailangan tayo ing panalangin at ing saup ning ginuta. Amen. Talakad tamo ti pasyag ing katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Jesucristo, anak ng bugtong aginutam, pengagli, kupayan ng Banal Espiritu, ibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, pang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubirang miring mete, at king biye alang angga. Amen. Idalatala, king Ginoo, ding sablang taong mangailangan keya, kilob at luwal ning Santa Iglesia, at ngatang manigapu, Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka ring sablang magdulap, king Ginoo, aeman makibalo king kayang lagyo. Para ka ring sablang balayan, asasamba king Ginoo, lalam ding miyayaliwang lagyo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka ring sablang sasyo king Ginoo, king karelang kaligaligan, at para ka ring dakal amisisinok, king karelang kasakitan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka ring alang bulad, king karelang kalungkutan, sakit o ketwan, payit apanandaman, at pamanangging mamatawad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka ring kontemplatado, tibo, king Santa Iglesia, manalangin king lagyo, ring taong maralas mangalingwan, maus king Ginoo. Para ka ring sablang apostol, mi pabalo king Ginoo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. King metong pamakisamak king lugod, karing Kristiyano ring aliwang iglesia, at kaya bering manalangin king Diyos, karing tutong dakal aparalan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Tanggapan na sa aning Ginoo, ing Diyos, ing kapasalamatan ding pamisa, at paalam na sa aning kapag nasan ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Ngeni adwan tamay sarilitang kapag nasan. Ginong Jesus, pasulungan mo ing kamalayan, dingke kaming komunidad, king pamangailangan ding dakal karingke kang talasalpantaya, at maygit mo keng iturong miatad king metong at metong keka, o Ginomi, manggaman king alananga. Amen.
very Lord, God of all creation, for through your goodness we have this wine we offer you, fruit of the earth and work of human hands, that will become for us our spiritual drink, Lord God. We ask you to receive us and increase with the sacrifice, with humble and contrite hearts, Lord. Talakad tapo para kang pamag-insenso. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karing gamat mo. Kikapuri at ikilagayan ng kayang lagyo, king kaya katamong kasuplala kung magbilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, mananunasan ang iting tinapi at alak, abinye mo para pamangan mi ketiyato, maging sakramento nening biyeming alanangga, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginu mantabeya ke kayo, At keka antemurin, yat na yoring puso yo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginu, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kamparati, at numan karinoy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, king ke kang lugod, binukod mo ke kami, king ban ipakilala mo, ing ke kang karangalan, agyang gilutan da ka, pauli ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik ke lub ke ka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tahuyang kalupa mi, banating kalupa ming tao makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangalili, king dalan. Ulinita kambening sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi, ing ke kang ligaya. Ing kakatas, kataasan, maling daratang, king lagyo ning Ginoo niya, maling daratang, king lagyo ning Ginoo niya, o sana, ing kakatas, katasan, o sana,
king katasan. O banalming iba, karapat dapat nakang puryan ning metong ayato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal espiritu, dininan mong biat kabanalan ning sabla. Alakang tuk ng mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon mayang pangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. O iba, pag amuamo mi, pabanalan mula king kekang banal espiritu, deting ay na daralamit daraon keka, ban magilang katawan at daya, ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi ami panganyayaya, kinuane ing tinape, pesalamatan akat pinuri, piraso ne, dinuwang ne karing kayang disipulos at ngana, wananyeti, ikongan at kananye, iting ka na kong katawan, midaon niya para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuha ning kalis pasibayo yang salamat keka, dinuwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, kwananyeti, ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti antimong pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kami ang gaganakan, pangasublimong mebye, ke kami ang pagmasusyan. Maligayang pamagbalik mo, ke kami ang panenayan. Amen, amen, amen. Oy pagaganakan ming kamatayan ning kekang anak, aming abus ke kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi, ing panyatang ng pasibayo. Niya darawon niya keka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag amuamo mi, ingyayayi ning kekang Santa Iglesia, at lawan ming mi dahon king sarili na, pauli ning kamatayana, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalaman mo, king ikaming mi sulusulo, king kayang katawan at daya, mikatman kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kaysa ng metong ay langanggang daon keka, papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan, ding kekang banal. Muna, kambe ng Maria, kapilanman birhen ay indoning Diyos, kambe ng Jose, ing kayang esposo, kayan tabe na ring apostol, ding maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo, at ding sablang banal, pauli ning pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasopan, alang patanat king arapan mo. Oy ba, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiyato. Kambe ning kekang Talasuyo, i Francesco, ing kekaming Papa, kang Pasiano at Florentino din kay kaming obispo, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na ing kay kaming kura paroko yamong pit, at ing mabilog mong balayan ay natbus ning kay kang anak. Oy papakiramdaman mong mit mong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo mga tipunan, ding sabla mong anak,
nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad mi, amiango na biye, ding sablang keka, may matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan, king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilata ng Kristo, kamben at keya, impang mayupayang tutu, kagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alananga. Manalangin tamo, kawangis ng Jesus. Achubanwan, misamban nga'y lagyo mo. Datangke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan nga'y loob mo. Keti king yato, at king banwa, mi pamintuan nga'y loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni. At ipatawad mo ke kami, ding salang ikeka, anting pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, emo ke ipay, Saul king tukso, nunay kabusking marok. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kekang pakalulo, parati king mikabiyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, at ing kayo pa yan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. Oy pa ing ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babiye ko kay kayo, emo sa babalikdan, ding kay kaming pamikasala, no nelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kambalayan, pamayapan mo pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At keka antemurin. Pakit tamong ini, mikakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Peace be with you. By the name of the Father and Son of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it, Lord Jesus. With faith and your love and mercy, I eat your body and drink your blood, may it bring me not condemnation, but heaven and my own body.
Ibigay kay kami in kapayapaan. Ibigay kay kami in kapayapaan. Kapatad nyo, Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayahus king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap ke ka. Dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pagkaluban mo keng dake, king metong at tinapi at king metong akalis, at gawan mo keng metong kang Kristo, sopan mo keng magdalang kaligtasan at tulap, king mabilog ayato, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Loklok tapos sagli para hindi announcement. February 11, Sunday, is the feast of Our Lady of Lourdes, also known as the Day of the Sick, the Infirm, and the Aged. In preparation for this, the parish shall hold a Triduum on February 8, 9, and 10, Thursday, Friday, and Saturday. The schedule is as follows: 5:45 p.m. Holy Rosary, 6:15 p.m. Triduum Prayer, 6:30 p.m. Holy Mass. On February 11, there will be anointing of the sick after the 7:30 a.m. Mass. Our parish shall be holding the sacrament of confirmation or kumpil on March 13, 2024, Wednesday at 7:30 in the morning. Requirements are as follows: at least 10 years old and or above, photocopies of birth and baptismal certificates. The registration will be on February 11 from 8:30 a.m. to 11:30 a.m. in front of the parish convent, as well as for other details. Thank you. Talakad tama po. Inginu mantabe yake kayo, At kaya ka antimurin, idu ko yoreng buntukyo, maniga po keng bendisyon ng Diyos. Inginu, pagkatiwala na ke kayo ing kayang amano at ing kayang katawan, umay kong ining ipasyagye ing kayang amano at maging katawan ako king yato, at bendisyonan ako ning Diyos, king maging kanwanan ako king sabla, kinlagyo ning iba ampon ng anak, ampon ng banal ay Espiritu. Amen. Ing katang misa, mayarine, umetamo king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.